services. Great customer service is what the public service is all about. It's simple, it's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile. Ia e fia e whaafelo i atu i le mai moa whaafunga mai a le mamalo o le tātou atunu ule nei fo i tūla o le tai au. Talo falava malo le soifua manuia malelangi e mama. Ia ua malo tia fo i le tātou potu whaasalau au tua la wala ata le TV iwa le nei tai au. Lea ua mātou whaatasi atu masui o le ofisa o le komisina o sulfainga. Ia ua fo i le whaataltala noa ia mawhaasoa atu e tusa o au nanga mamatafa yoi o lo o fea ngai ma le tātou ofisa o komisina o sulfainga. I tai au nei, lo tūtau matau le sunga lea ia Michael, ia whapea foi ia le tū atu, le tū pito, le tūtau wangawale, ia le sunga ia Cherry a ki, ia ma le tausala e tōtasi o le ofisa o komisina o sulfainga ia manino e veni. Whatalo whati au tō sunga nei tai au, talo wha malo soifua manuia. Fatu ausisi la tayau manuia swafa man marolo tato li o Yesu Keriso fa ele o fata wa fa fonga tambon mori na fionga kom sing tausi na fionga nga fatasi na malu pulenga le ngata ile le lo le official kom sino sud fainga e fa felo ai fata lo fatwai sunga fonga po kalame le ngata ile fa fonga tapo i mai su tato atnu ona tūlanga whaaru pilipeina, maro lava le usu, maro ta wata ile nei tūlao le tai au, maro lava mo le amatanga o leiva yaso i ia reri. Malo whaftai, sau noa Cherry, ia tātou tau whaiwha malo, ma toi momoli le whaftai le atua, ilo nā ngali leilea o tai mai lo tau soifua, ia maso mātou fo inei ola tātou whailoa i lunga o pēau ngānu o le ea, ile nei tai au le mai moa mai o le tātou atunu. Ia ai manatu ole atatou a mata mai la sunga Cherry. Ia se e sau noa ia ole ofisa le nei ole ofisa o komisina o sulfainga lona winga e sulfa ia tu ia tatou atunu. Ia sau noa ole a se tūlanga o ia lautou o nanga i le nei taimi ma le amatanga o le nei fo i tau sanga o le o tatou masina lona lua o le lua afe lua sfui ma le ono. Partai mausisi mo le faasiri e ngata fo leo le avanoa ni tai au i o le lao fo i. Ie fai lo ni si o tiute matafa i o le tato official komisino sulfainga pe ona lau silfia. Ia e mola tu fo i fa manu anga o tau sang fo e ui o leo o matua tau sang fo i e fa manu atu tau sang fo o le fato a i stato pokala. E amatai nei tau sanga. Ia morsi fia i o titi tau avalava i o le official komisina o sulfainga ia o matai tuina lea ma le una ia leo tūlanga pule ngalilei i retono le tātou mtanga ruenga al malo le alava si official mtanga ruenga al malo i o lo nafa ma le tautua ino le atunu i o la mātou lea nafa tausi o le matai tuina o leo tūlanga pule ngalilei ia piona ia ila mātou tūla fono na whawai aile official tasi iwa o ia mausi official tuto tasi fo i at parlimene ia lo fia ngai ni taimi nei mare fatino eno su ngai mata upu fa sanga tūlanga tau pule ngalilei wa lava tūlanga wa afia ai nisi o tangata whainga luenga le malo i whaeunga whaapulenga e sila fia maua o io o ngā ua soli le tūla fono pele tu sai maalo le tūla fono
ia o le mātou na whatausi leo lo whengai mātou o le whainga leo o whatino ina leo suenga e le ngata fo i lea ua whauru whale ia tūlanga le luasu matonu na teu wale tūlafono ia ma whauru whale i vāanga ma o te lua peo na ia le vāanga o suenga whaaptoa leo lo mtai tu ina ngaluenga whatino a malo le malo e le ngata fo i leo pūlenga o le tine mu o le official duty e le ngata fo i leo le LTA peo na ia i vaitele ia fatasi man vaenga o ai atau leo lo fia ngai foi matatu official matai tu ino tūlanga o iaile amana ia whaalolongia ma le pui o ai atau si tuatu watinu le mafu ai le taiau e morsi de fia o iaile po kalamo tu fatasi le tatu official e o fautu ino le ombudsman reach out and connect Pono na winga o le apatu e ile pesia de kalisi e Pentecost fapi apatu ma faula mai. Pono na winga o le apatu le ofisa o ma fa o autasi le ofisa. Ia la to fai malanga atu tato mo tele sala fai tu sai foi mana tute mata fai yo masani ona fatino o le asia le o tato mo tele sala fai ne malo o tato atu no lo ngaru lue manopia ia lo tato mo tu sala fai. Wala mai tūlanga i ni whaseao ni mata upu e manao mia elvi so ani ma le fia wha malama le official komsino sut whainga. Leo le a mawal ma le avanoa le vai aso nei, le aso atai au, le aso ruru, ia ma le aso tofi ma le aso whareu. Leo le anga i atua le official whaatino tato po kalame lea, o se taimi ona saunoa le sunga ia manino e wha lau tele tūlanga o le ngaluenga o lo whaatino ino le vaenga o pūlenga lei, Ni olo mtai tu ina ia tūlanga tau pūrenga li tono mtanga wenga te tasha malo. Pio le ala lor mātou sa van mai lita iao lo fionga mausisi. Malo whaftai sau noa Cherry. O Fesilia la e to o tele e nisi ai me se fo la tau sanga utona i atu o whaonga ina lau tau au ananga lia ma sa a apa tu ia iu tau a au ma whaola mai. Se e sau noa Cherry. Aftai mausisi mo whaafsiri e sa o lele lawar sau noanga. O le tausanga o te apea ma le lima po kalame le whaatino ina motu se la whai, whaatula e le tato community pufi le maketi sa lolonga. Ia masawa aia forisi i tio le numero le malo le tato atunu e asia le tato poloka sa whaatino ina maketi sa lolonga. Ma whaulu nisi mata upu nisi o whaitionga. Ma o nisi o mata upu lea ua wa aitino iai ua tadi whaalia ni mai. Ia leo tali ni se mtanga luenga malo e langa tafu ile sa fatino ina ni se o nanga e ala I fala wilo I tono a onga tūlanga lua ma onga fapi ia onga kolisi lo ia le motu isala fai ia mau si tira numero le malo tatu atu o nofu sila fia ma ilo mata upu matulanga o onga luenga ma fatino e fa so so ni tatu office pos tali atu le la fa sili ma si sili taia Paftai o le tūlanga fo I lea I le meo le pūlenga le lei. E iai la tangata fo I lea o la ua iai ma whatianga la iai. I fia o tau ofisa e iai le tūlanga fo I lea pi whaafefefefe fo I lea whaapea. Ne I te ua toi fo I mai le whaamatalanga I le pūlenga lea inga lue ai. Mwhaina sau noa le vaenga lea Cherry. Whautai mausisi. Morsi de fia. E o ilalo le tula fona le komsino sulfainga lua sumatolu pe ono tau mua o lo ia ile malu pui o fa amtalang le ngata o mata opu le ngata ile o suafa o fa momonga o mo ila to ya ngai mai fa o mata opu o lo pui ma pui fa amtalanga o mai lalo tato tula fona le mafai ona liki tua wa peoli angole o siri ele mafona liki to fa amtalanga e pui lalo tato tula fona le mai anga I fo ia le office anga isa o ai tūlanga I te tau. Ona fo I ai whawhitau li wa pe ona isa no pe o le isi le vaenga e pe no tia ai le maro le tatu atu no mai le awhia le office. Ona le pōlenga le te umane e to e atu I ai le mataupu ai le ai. Ona mātonga luenga o le sa ili on mataupu ma le whaamanianga. I ona titiro le si fofo e le ngate leo se whautuanga. E le ngate fo I le oro ia mātore vaenga o ai atau. Ia a whapea fo se mata upu mātou te ilo e lo ai ai e lalon mātou tūla fono. Ia ila mātou ngalwenga fsosoani e whai ona whasino tonu le tangata e ana mata upu. Ele mata ngalwenga e pito e tonu ia le mata upu. Peo stali atu le la whasi.
Whaftai, e ta tongi se tupepe a whaulu se mata upu Jerry. Ia, whaatai mo le whaasiri. Peo na tā ua i tātou po kalame o mona o mawai atu tausanga o mawai. Ia, e le eisi tutongi. Ia, le o tutongi mātou na mālo. E whaatino mātou ngā ruenga. Ia mai le tutongi. Ia, e free of charge. Mai e tatala fuar whai tutoa. O mātou ni ofisa e lunga nupi whaplasa. Fua le whongafa le lua. A whape eisa o mata upo fia tara nofia mamana. Ia, o le tala le avanoa. Mai whai a fua le awaunanga. O le tongi mātou na mālo. Aftai lau. Malo whaftai sau noa. Ia, se ta se e mai i a manino. Good governance. Paina sau noa i lau tō pito la au manino i tōnu o tātou ofisa. Ia, whaftai mo lo wanoa. Lau sunga mausisi. Ia o le vaenga le nei a le good governance. Ia po le vaenga o pulinga le lei. Ia o lo o tauli maina po o nafa ma le suisi e hina o whaasea po o mata o pitona le tātou ofisa. Ia i lalo i le vaenga sfulma le valo le tula fono komisina o sulfa inga luafe sfulma le tolu. Ia o lo o mai o i o ai ia malo si anga wha al tula fono. E mawhai ai o na tauli maina. Ma suisu e hina whaasea e whaasanga i se matanga luenga. Po o se whaala po te pitonga le malo. Ia o nei whai unga. Ia e whito i tonu lea i whai unga tau pūlenga ua le talawhia ngai. Po o whai unga wa le o ngā tusa ma le tūla whono. Ia po o whai tū au fo i lona whai tino ina po o sise. Ia o le whai tita inga, ia o le unfair termination. Ia o le process po le whanga solonga le tau lima ina ma le susu e ina o whai se aolo o tu ina mai. Ia e ese vaenga e mawhai o na mātou tau lima ina i se whai se aolo. Ia e mawhai ona e susu atu le ofisa, pe ona sauno atu Jerry le taimi o mawai i le nufuanga o lo i ele matu ofisa, whai ona e susu atu le ofisa e tātou te talsala noa, ia mawhai ona tu ina mai lau whaasia i lunga o sa emaili, ia pe mawhai fu ona tu ina mai i lunga o le online form, po le website ala matu ofisa, ia mawhai fu ona e wala awatu, pe a whai o tau mamao le mea o lo e fio, ma e alalai, whai ona e wala awatu. Ia pe tusi atu fo isi tusi. Ia, upon receiving a complaint, ia e mātou te acknowledginga ia le complaint i niaso isi tolu. Ia mai i le ina wa mātou tau lima ina le complaint. Ia e se fulu aso whainga luenga e mātou te ilo ina ai le mata upu. Ia mai le ilo ina le ona mata upu le se fulu aso whainga luenga. Ia o ina o le a ilo ai le isi la asanga o le suesu e ina o lau whaasea o lo tu ina mai. Ia i le process la o le ilo ina o le mata upu. Ia o i e ilo ai ia mata upu e le mawhai la lo tula fono ana mātou so ina o i fo i e ilo ai mata upu e mawhai ana mātou so ina i lalo malo si anga tula fono po o mata upu e mawhai ana mātou refer i whaala patapatonga po o mata anga luenga le malo tala whiangai. Ia pei fo i ana saunoa le sunga ia Jerry le taimu sola ia o mata upu uma e tu ina mai lalo le ofisa ia o lo o malu puipuia ma o se tūlanga tā ua le nai ne mwhai ana malu puipuia wha mau e tu ina mai tono le o le mātou ofisa ia mo le sila fia foi o mata upu uma e tu ina mai po o wha sea e tu ina mai tono le o le ofisa ia mauti noa o lo o aafia ai o e lava ia o ana personal capacity e le o aafia ai fua le isi tangata o lo aafia ai lava o e lava ia le mawhai ona e su mai lo ofisa ia matu ina mai se mata aupu o lo o aafia ai le isi tangata le ai e le mawhai ona matu su ina i lalo lava su la fono ia o te loa o sa ulea vaenga mausi isi whaftai mo lo ua noa Whaftai sau noa manino i tusa fo'i o lau tau pito la au ia ili au nanga ale ofisa o komisina sufainga. Whawhea pe a whai e uma le mata upu ma le mwana utau ilo ina le whaasea le tangata lea na luatu e batula na whaaulu na tangi po la na whaasea ai le whaamali e ina o ia o le a le isi la sanga le a fo'i sau tau whautuanga i le sui lea ua le whaamali e ina lau tau suenga lea sa whaia. Ia, whaaftai mosisi. Ia, o le a whaapea wa le whaamali e ina ia lau sunga i lau mata upuna e sua tili ofisa. Ia,
o e mātou te whautuaina, ia e mawhai ona SIC, ia le legal help, e mawhai ona su e saulo ia i lalo tu la fono, ia e mawhai ona e su atu masu e le a legal help from a lawyer, ia e fiso soani i lau mata upu. Ia e mātou te alu lava i lalo ala tu la fono. E le mawhai ona so ona mātou tango atu i se mata upu whateita inga po se mata upu o mawhai ona wa o le tele nao i se mata upu e mātou te tauli maina. O mata upu umo na whai e le whai unga whateita inga po o le courts. O mata upu umo na whai e whai unga le courts. Ia ona teo atu la i o le malo le atu nu e teo mana o mia se fiso soani. E le mawhai ona mātou toi ilo iloina pe mātou te toi tango lima ina mata upu umo whai ona whai e se whai unga whatu la fono mai tai i le whamasinonga. Ia o le tale atule le whaasifisili mausi sii. Lona winga a whai na mua o le mata upu i le court ai toi anga i atu le sui mo se fisosoani e aloa ia e outou le whai unga le whamasinonga le uta oto. Ia sa o lea. Ia sa o le lausunga e le mawhai ona toe tangofia le ofisa ia le whai unga ua umona whai unga i tai i le whamisinonga e le mawhai lalo tu la fono mai le ese malu si anga le ofisa ona toe ilo ai le whai unga ua umona whai mai tai i le whamisinonga. Malo, whawhea le amatanga, whawhea na a whapea o lea ua yeise vaenga fo i lea ua mawhatia i tangata whainga luenga pe ona e tā ua taimi o sola ia pe ua whaamano lo fo i lea au noa ma se mafuaanga ia po ua fo inisi winga o lai abuse ai le pawa po le malo si anga o ila tau e pūleanga luenga i whaatino inga luenga tangata whainga luenga nei whawhia na whaao o atu. Su atu le ofisa, pe vili atu, mo se whaamalamlamaina o lana mata upu. Whaina e sau noa manino? Ia, e mawhai lava na e so se awala lava e mawhai ona whaao o atu wailau whaasea i le ofisa. E mawhai ona e se su atu a whai e te le comfortable i lau a ngai atu le ofisa tau te whapsa ngai. E mawhai ona e vili atu, e mawhai ona email atu, e mawhai ona avatu fu i olo o iai whalamata website. E mawhai ona tu ina atu iai lunga lau whaasea, ia pe te tusi atu fu i se tusi. Ia once lava mātou te tau lima ina ai, ia ona ilo la ia vaianga uma. Ia ona toi ke peka kula, ia lea pe a whai mātou te tau lima ina lau whaasea. O le tūlanga fo i lea mo le meo le confidentiality. O le malu fo i o whaamatalanga o lau tūsu e suenga. Teimi leo whaanga solo ai. Ai aluatu tangata lea uma na saula ia wa uma le su e suenga. Saula ia lea to e tala noa ma whaasoa atu fo i nisi tangata o le au whainga aluenga. La sau tō whautuanga i le tūlanga le nā. Ia whaafitai mo le avanoa mausisi, ia the confidentiality of informations that we receive or complaints that we receive is a forefront of our office. Mātou te whaata waina lea vaenga. Ma e mātou te whautua ina fo i lātou o loo a ngai atu le ofisa e au watu whasea. Ina ia awane i tau mawhai e liki atu se information po se whaamatalanga. Ona e awhai nai ia tangata suesue, ia pe iai fo ise awhianga i le alua lunga po le tau lumanga o le tātou mata upu. Ia e whautua ina lava i lātou o loo tu ina mai whasia, ina e mawhai ona tu mai pe i le ofisa, ia e pa u lava i lunga le ofisa, ma o loo iai fo le tu la fono, e malu pui ai le whaatino ina o tātou mata upu po whasia wa tu ina mai. Malo whaafitai. Ia, whaafitai sau noa o te tonu ia o manino ni si vaenga o le lautou ngā luenga ma lautou pito la au foi ia o loo whaatino mo le ofisa o le komisina o sulu whainga. Se use e mai my friend Michael, ia, communication. Whaina e sau noa, Michael? Yes, whaafitai mau siri mo le unoa.
I just want to explain to all our English viewers out there that thank you to Jerry and Manino. They just explained. We had next week we'll be, this Wednesday, Thursday, and Friday we'll be in Savai'i. So we would like to see you out there with your smiling faces and with you. If you have any complaints that you would want to visit us, we'll be based down at the Salelonga booth and also at Tausivi. Last year, we received, as what Jerry said, there were a lot of complaints that we received, and we are taking our office out there to you, Savai'i. What the minister used to say, what is good for Upolu is also good for Savai'i. And also, mostly we have our newsletter, which we call More Le Silfia, and we have this up online, and we will be happy to distribute to you just to know more deeper about our services, more information on what type of complaints that we receive. And also at the back, that's SNPF Plaza. Maybe if you going to UPFA, no, that's not where you get your pasenge. We're right here. It's on the second floor of the UPFA Plaza. We're just beside the Digicel building. Wala'au tātou, le lua lima tolu iwa wha. That's our number for our telephone. And also, we have the email there for complaints at ombudsman.gov.ws. And, even if our office is open from 9 to 5, you can still message us on our Facebook with your complaints or email Tato. Our officer is always ready to receive you with your complaints that you have. Remember, I really like what you did was some of your shows about, we're talking about mental health. And sometimes if we bury it into ourselves, we can get sick. Ma'ikako. And we need to, we have to share to somebody. You have to share out and here, Office of the Ombudsman, we would love Samoa, Whamole, even if you have people in New Zealand or Scalia, whatever country, and they have their whangua here or something, and their services not been done, and they've been asking this ministry and that ministry, Elise Kalia, we'll be happy to help you. Whamole Samoa, this is our free service, free of charge. But you can provide some lunch. Yes. Please welcome. Whaftai. Thank you, Michael. Ia nā ua whaafonga mai tātou atunu o le sunga ia, Michael. Ia o le whaapea mai. Tu sā pe tapuni latou official tau le lima. Ia aolo o avanua pe tātou emaili a Mike. Tātou emaili la nā emaili mai I le complaints@ombudsman.gov.ws. Ia po o le telefoni lua lima tolu iwa wha e te whasootai atuai. Ia whaasoa mai ia e sa oele sunga ia mai ko awa le avenga ma mawhai lo mawhauwhau. Ai whaasoa mai e tusa o se avenga ma mawha o lo o e nofo ma oe ia I tūlanga fo I taunga luenga po o le alava o lo e mawhatia ai. O le au nangal na a le Official Commissioner Sulfainga I le vaenga o lo ngalue le sunga ia Michael o le vaenga o Fesootainga po le Communication Unit Michael. Ia ai vala au mai tātou numeral na ia ai manatu o le ato e se atu ia Jerry. Ia se I to e whaapopo mai I tusa fo I o le whaamoe lea o le malanga atu tātou ofisa ini mo tele I salawhai. Tai tele au sisi mo le avanoa. Mo le sira fia pe ona sa ona sunga ya Michael whapea le sunga ya Manino. O le ofo fuata to ofisa e tu va atu le asua tai au I le vao le valu. Ia whelo ai le masi o tātou mo tele sa la whai I se taimi po le se furu, po le iwa. I ona whaatino ai le o le mātou au nanga o le mātou community poof. O le sifio, o le tau mawhainga I na o tō tele le malo le tātou atunu e fia ngai mai le ofisa. Ai ai anai barriers. Pena iai o taonga tāo malanga mai I tumua nei. I ngata fo leo e leo iai leo haule service telefoni. Ia leo tonu ai se tō wha le ofisa. O le angai atu ma le taunu watu le tātou ofisa le asolulu. O le whatula I le tātou pufi I le maketi sa lolonga. O le iai sui o le tātou ofisa. E mawhai o nā whia la lava se matau pu lenga le lei. Matau pu whaasanga le tanga nuenga o leo tūlanga o la tolo whamaro sia le tūla fono. E le ngata fo I leo ni matau pu tau wai at tau. E manao mia sosoani
ia masisoso tau au tolni ofisa ia su mai tala mai au il tatou makiti sa lolonga o le e longo fie lava il tatou pufu sa lolonga le ala apesi ele sunga ia mai ia si fie malu si tatou watu no ele ngata foi le ia o le fa mo le vaenga pulenga le asia tatou funu fa vai le motelo sa la fai tono la mautu mai si taimi nei le fono fa vai o filia mo mote sa la fai o le fa moi ia ile ava no ya nga I fo ile mamalo la tunu I fono fa vai fa nga tato ofisa nei o fa vai na malo wa o le to fulava le tu malo ma fono fa vai ma e ma fai fo na via ma fai to e wi el malo tato watunu wani fasiani mata upo fia mama lama poni fam na upo fai fia fa unu tato office ne ola nga ia tu ia tene dale lei na ita mai ta ila lei o tato office ni so fon fa vai tato motel sala fa ia fa na nga I fo e fa ulim ta fata to non sim ta upo fia mama mai e ngata fo le lo ia fa mo fa ia tato sa ili linga po si stakeholder survey ia tu langa leo sa ilio fina ngalo ele ngata ilio sila fia na malo tatu atnu lo alala papa au moteli sala fa po fio ia ile mawalungo le sila fia au nanga le ofisa ma fa ma monga umma ya ina mai e so ani tendele le ofisa mo nisi o tatu po kalama ma tu langa le anga ia tu le ofisa ili yaso lumana mo tatu moteli la vale sala fa imanu umma fia anga itua ele ngata foi leo ia il fa mo a si ele pulenga sua vai po le officer pulenga sua vai I sala fai leo la fatino ele info session ale vai ngol pulenga le ia mo fa la wilo ina mal fa malang malam la maina o tu manga o mene ta o pulenga le tono mtanga wenga ele ngata tu moani ia le la wa tu tato ta mo fainga mo tele sala fai mai wala o to fo I official tato malom tanga wengal malom na mia lea au nanga ia lo ava no tato official o lo yel tato website le ngata lo email pe ona fai lo atu e ma fai ona wala au mai tato official mo tele sala fai fa pe fo tu moani e mana mia ni info session po ni tu lango ni awa o ngai fa malama mai tu langa tau pulenga le lei vai ngoi atau ia man fatino ino ngan wenga lo fatino mo malon malo le official fui mu ina ngata fo le ole tiute mal pulenga fela wa inga lawe ele pe sto so atu le mana fa lo ma le fa mo la so tayau o la so tofi mala so fale ia le ala matu ia mo tiri sala fai tile le va no mo sala fai yesu mai matala mi au tala fai to tala le no yesu mai matala au mai la si tu lango se mata opu se la si vai ngam na mi so swani ya na si fie tatu atu no vai nga ai mo si fie fa tai lava o si ma fa tai sa no Jerry ia la fotria ya manino pese si vai nga fie fa popo mai ai le I fa mai e nen tanto por kala melini tai au ia fa tai mo si ia ole nawa fa ilo atu e Jerry ia o le malanga tule sala fai o te loa se tai melene yaso ia ona toe fa mautu maila ia lea mo ilato fa mautu maila ia le fono fa vai o le ape sa ile tatu ofisa ile aso tofi ia e a fai o fea lava se o sa vai o ia e tala le avanoa su mai tatu fa tatanoa ia ma avatu foi se so swani ia ise mea o atunga luai ia e mafai pele mafai ia e mafai ona matu so swani atu ia ise mata upolo e fia mala mai ia e faftai lava malo no mo si malo faftai Michael wanna add on Sunday ia faftai ole na ua faafonga mai mo mai lo tato watu no ul faatala noanga ia masui o le ofisa o le komisina o sulfa inga I le nei tae au ia e pei lava ona sila mai le tātou watunu o tau mawhai e wha amatalalaina ma wha malama ia le tūlanga o au nanga e patino tonu I le ofisa le nei o le komisina o sulfa inga ai a whai e te fia malama atiri tātou le motele salawhai o lea e malanga atu nei le tātou ofisa I savai
ia ma o lea ua mai a fo'i ona whaailoa atu no fuanga e wheiloa iai. Ia susu wane matala ane a ao, ia ma whaasoa iai e tusa oni mata upu, ia mani atu ngalunga fo'i, mani whaasea o e nofo ma oe. Ia loa maua le hawa noa o sui o le ofisa e malanga atua i sa la whai. Mo le tātou ofisa i tū monei le nupi wha plaza i Savalalo. Ia wala au i le lua li matolu i wawha, ia ai a whai fo'i o se whaasea o le emaili complaints@ombudsman.gov.ws. Ia o tātou por kalamena i le nei tai au te manatu, ale a maua se isi lao i le lumanai. To e maua se isi a manua tātou to e wheiloai ma le ofisa o le komisina o sulufainga wha amalamlama atili nisi mata upu o loo wha penao na e le manino ai. Ai o le sunga ia Jerry Aki o manino tamaitaa ia manino e veni. Ia ma le sunga ia Michael Tamani Kaya Roy. Faisi umio le whaai o Michael taule mwhainata. Ia tātou por kalamena le nei tai au whaftaitele au tau sunga manu te le ina le nei yaso manuia ngā luenga matiu te o le nei vai yaso tātou toi wheiloa i se taimi o luma ai mo le taimi nei whasoifua ia.